Bamwe mu batuye akarere ka Kayonza by'umwihariko mu mirenge ya Murama ndetse n'umurenge wa Kabare baratabaza akarere bavuga ko indwara kirabiranya yatumye nawe ukirya igitoki. Ibi bakaba babibwiye ATV ubwo umunyamakuru wayo yabasuraga ndetse bamusaba ko yabakorera ubuvugizi. Bimwe mu bibazo bagaragaje yuko bafite inzara ituruka ku kuba nta bitoki bakirya bitewe nuko indwara ya kirabiranya yabateye ndetse akaba ataraboneka umuti wo kuyirwanya. Bakomeza basaba ubuyobozi bw'akarere ko bwabakorera ubuvugizi akaboneka indwara yo kuyirwanya yuko byatumye ubukungu bwabo busubira inyuma. Insina zacu zirwara kirabiranya irahari, urabona ko insina zacu zagiye zirwara kirabiranya, ugasanga kirabiranya nawe yaburiye umuti nta n'urukingo rwayo rwose. Ni ukuvuga ngo iyo wabonye kirabiranya ubwo ni ukuvuga ngo urutoki ruba rucitse. Indwara ya kirabiranya ni indwara mbese yateye mu ntoki. Igitoki kirajya kugira iminsi 3 ugasanga igitoki cyahiye. Atema insina ugasanga insina yajemo imbere n'umuhondo. Ugasanga rero ni ibintu abaturage barangamiye nta muntu ukirya igitoki kubera kirabiranya. Aba baturage kandi bakomeza basaba ubuyobozi bushinzwe ko bwabakorera ubuvugizi hakaboneka uburyo bwo kuyirwanya. Icyo twasaba ni ukudufasha nyine namwe abanyamakuru mukadukorera ubuvugizi kirabiranya tukareba yuko yacu. Nta muturage ukirya igitoki kubera insina zaguye kirabiranya. Kugira ngo tumenye igisubizo cy'aba baturage by'umwihariko twagerageje kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Claude Bizimana atubwira ko bari gufatanya na Minagiri gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage babonerwe igisubizo nk'uko abigarukaho. Kirabiranya ni indwara yagiye igaragara mu rutoki ahantu henshi, ariko natwe ntago yaduciyeho, natwe irahari, ariko buriya cyane nuko umuturage yita kubanza gukorera urutoki, n'insina yarwaye kirabiranya akayikuraho niko igenda icika. Ariko na Minagri hari ishami rishinzwe iby'urutoki bari barimo kudufasha mu kuza kwigisha abaturage uko barwanya kirabiranya. N'utuye duce twaba twibasirwa n'iyo ndwara mu murenge muyobora? Ahantu dufite urutoki muri bya bice bya Rusaze muri Muko, aho ngaho niho dufite urutoki ubonamo ko na kirabiranya hari aho yagiye ifata insina zimwe na zimwe. Aho rero harasuwe kugira ngo dufatanye kugenda duhashya izi ndwara za kirabiranya. Reka tubabwire yuko by'umwihariko muri aka karere ka Kayonza imirenge twavuze ya Kabare ndetse n'umurenge wa Murama abaturage umubare munini utunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi by'umwihariko ubuhinzi bw'urutoki. Didier Tegekimana, ATV mu karere ka Kayonza. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 37 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.